Dobar dan, pozdrav ponovo sa Zagrebačkog sajma nautike. Ovo nam je izvrsno mjesto za predstaviti nove igračke. Jedna od novih igračaka je definitivno ova daska od Tahea. Znači, radi se o beach dasci koja ima elektropogon, pazite, ali ne onaj elektropogon koji nakalemite na perajicu pa iza imate padobran koji morate vući i vesla s njim, nego integrirani motor i integriranu bateriju sa druge strane, koja je odvojiva naravno, koja se puni sa lakoćom i ideja je u tome da vam to da pomoć. Znači kad se umorite i kad biste htjeli još malo dodatka, onda ćete dobiti taj postotak pomoći koji vam je potreban da možete sa lakoćom veslati 5 do 10 km na sat. Ili pustiti samu dasku da vas vozi brzinom od 5 km na sat. Standardna daska, nemamo tu šta puno pričati. Znači, rotaciono lijevana plastika, neuništiva, a s druge strane opet vozi vas na struju. Cijena je, naravno, adekvatna tome što na dasci imate dodatak struje, baterije i sve, i cijena akcijska je 2421 euro. U kompletu dobijate i daljinski na veslu, znači Bluetooth komandu na veslu ili na ruci, kako god hoćete, i samo stisnete i upalite motor i on vam pomaže u vašem veslanju, ili se prepustite laganom kruzanju, legnete i slučite.